Kaming chu zoram moi nia dietitian kania MSR fitness sa hian ka thua he ka bula hian Vanlaldinthara oma 3 weeks ani to a I atira alo kalti chuan 103.3 kg sania 3 weeks ani to a 95.5 kg sania to na hian avaya apai hi 7.8 kg apai to ni a diet b ka chuan detox diet kan tia kan in pe chu A to C ABC hi z thleng om ta chu a follow a detox diet chu tak saba teng fai tu ania chuba ka chon high protein low carbohydrates low fat ania chu a follow a tin chuba ka chuan liquid diet hi karm sa tang khana tana kar khata vai khat atana ni chu endinan weight plateau kan an tia tang tlet khami kan lo ri to nal tu pai tu kha ania ke chon 50% ka sil theya 50% hi an ron pek ve nga ya ani chon thadewin aro aron pe hi result thata kan mo kan lom hle me